اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج في قفاه في النار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هداية المستفيد في أحكام التجويد. فصل في أحكام الاستعاذة والبسملة. سل استعاذة الناس سل بسملة أحكاموج هجقاتوج يميبر الرأي هنا فصل نو. الفصل فصل مالت معناه ترجمه الحاجز بين الشيئين بهولت نجروش مكاكل يميلي يميكفل يميقرد مالتنا. فسمي فصلا فصل تبلو يتتقرأ زيبوت علي لأنه يفصل بين ما قبله وما بعده. كالسوبة في تيالون رئيس كالسوبة على كميمة أو رئيس كارا يميكفل يميلي سلهونا. سؤال طياجي إذا أتى القارئ أنبابيو بامت تاقزي بالاستعاذة والبسملة والسورة. استعاذان بسملانا عند سوران بيامتا فكم وجهان فيها بسوالي سنتينت أقرار هنيتاوش هالو. إذا أتى القارئ أنبابيو بامت تاقزي بالاستعاذة استعاذان بسملان عندهم يهونا سوران أمتتو ليك أراسيل فكم وجهان سنتينت أقرار اللي فيها بزاتش لي. جواب ملس فيها بسوالي 4 أوجه أرتينت يقرر هنيتاوش هالو. يمجمريو قاطع الجميع كلهم مقرارتي لبتشا مقراتي. استعاذة لبتشا بسملة لبتشا مقراتي منفلقون سورة لبتشا. لمثال مقراتي منفلقون سورة الفاتحة كهنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كلهم لبتشا نقراچواለን. ሁለተኛው ደግሞ ووصل البسملة بسملاው መቀጠል ማያያዝ ነው بالصورة فقط መቅራት ከመንፈልገው ሱራ ጋር ብቻ استعاذة ለብቻ ይቀራና በስመላና ሱራው ማያያዝ። ለምሳሌ መቅራት የሚፈልገው ሱረቱ الفاتحة ቢሆን أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وين سورة الإخلاص بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. እንላለን። ሶስተኛው ያቀራር አይነት ووصل الاستعاذة استعاذው መቀጠል ማያያዝ ነው بالبسملة فقط ከበስመላው ጋር ብቻ استعاذان ከበስመላው ጋር ብቻ እና ያይዘውና መቅራት የምንፈልገውን ሱራ ደግሞ ለብቻ እንቀራዋለን። ለምሳሌ መቅራት የምንፈልገው ሱረቱ الفاتحة ከሆነ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين እንላለን። ሱረቱ الإخلاص ቢሆን ደግሞ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد እንላለን። استعاذنا بسملاውን እና ያይዛለን መቅራት የምንፈልገውን ሱራ ደግሞ ለብቻ እንቀራዋለን። አራተኛውና የመጨረሻው ووصل الجميع ሁሉንም መቀጠል ማያያዝ ነው። استعاذنا بسملاንም መቅራት የምንፈልገውን ሱረቱ الإخلاص መቅራት በፈልግ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد እንላለን። ይሄ استعاذة بسملة እና ሱራ ባንድ ላይ ሲመጡ ያሉት አቀራሮች ናቸው።
سؤال ጥያቄ اذا اتى القارئ አንባቢው ባመጣ ጊዜ بالبسمله በስመላን بين السورتين በሁለት ሱራዎች መካከል በስመላን ባመጣ ጊዜ فكم وجهان فيها ስንት አይነት አቀራሮች ይኖራታል اذا اتى القارئ አንባቢው ባመጣ ጊዜ بالبسمله በስመላን بين السورتين በሁለት ሱራዎች መካከል فكم وجهان فيها በሷ ላይ ስንት አይነት አቀራሮች ይኖራል فيها በሷ ላይ 4 اوجه አራት አይነት ሁኔታዎች አሉ 3 اوجه ሶስቶቹ አይነቶች جائزቱን የሚበቁ ናቸው የሚፈቀዱ ናቸው وواحد አንዱ ግን غير جائز የማይፈቀድ የማይበቃ አምስት 3 الجائزة የሚበቁት የሚፈቀዱ ሶስቶችማ فالاول منها ከነዛ ከሶስቶቹ የመጀመሪያው قطع الكل ሁሉንም መቆራረጥ ነው ለምሳሌ ሱረቱል መስድና ሱረቱል ኢኽላስ የሚቀራ ሰው ቢሆን የሱረቱል ኢኽላስ መስድ መጨረሻው ምንድነው የሚለው ሚማሳድ አይደለም የሚለው ስለዚህ ሁሉንም መቆራረጥ ከተባለ ሚማሳድ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ቁል ሁወላሁ አሐድ ይላል ማለት ነው ያኛው ሱረቱል መስድን ጨረሰ ቆመ ከዛ በስመላን ለብቻ ከዛ እንደገና ደግሞ ሱረቱል ኢኽላስ ለብቻ ይሄ ቀጥዑል ኩል ይባላል ሁሉንም መቆራረጥ والثاني ሁለተኛው ወስሉል በስመላው መቀጠል ማያያዝ ነው في اول السوره ከሱራው መጀመሪያ ጋር ለምሳሌ ሱረቱል መስድና ሱረቱል ኢኽላስ የሚቀራ ሰው ቢሆን ሚማሳድ ብሎ ያቆማል ከዛ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ቁል ሁወላሁ አሐድ ብሎ በስመላን ከሱረቱል ኢኽላስ ጋር ያያይዘዋል والثالث ሶስተኛው ደግሞ ወስሉል ኩል ሁሉንም ማያያዝ የጨረሰውን ሱራ የመጨረሻውን አንቀጽ ከበስመላ ጋር በስመላውን ከአዲሱ ሱራ ከመጀመሪያው አንቀጽ ጋር ምን ይላል ለምሳሌ مما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلى مما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد مما ساد يميلون كبسم الله وقال يازنو كذا دمو بسم الله كسورة الإخلاص قال يازنو وأما غير الجائز يما يبقى أوما فهو السوء ما إذا وصل يتكتل جزينه آخر السورة يسورة يمجرشوا أنكس بالبسملة كبسملة وقار يتكتل يتياياز جزي إنه ووقف كتقوم وابتدأ بعدس كتجمر بما بعدها كسواب على بالله سورة يهي فكر وأما غير الجائز ما يبقى وما فهو السوء ما إذا وصل يتكتل يتياياز جزينه آخر السورة يسورة ومجرشة بالبسملة كبسملة وقار كذا ووقف الزالي بسملاون قرتن كتقومنا وابتدأ بعدس كتجمر بما بعدها كسواب على بالله سورة يهي فكر ووجه عدم جوازه يالبقابت مكنيات ووجه هنيتاو مكنياتو عدم جوازه يالبقابت انه سو يهمو بجيتا يفطرالنا ነው ጥርጣሬን ይፈጥራልና ነው ان البسمله بسملاو من اخر السوره የሱራው የመጨረሻው አንቀጽ ነው የሚል በጅታን ያመጣልና ነው ይሄ አይነት አቀራር እንዴት አይነት ነው ለምሳሌ مما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بيل عند سو የሱረቱ መስድ የመጨረሻው አንቀጽ بسم الله الرحمن الرحيم ነው የሚለውን በጅታ ወይም ጥርጣሬን ይፈጥራልና ይሄ አይነቱ አይፈቀድም ووجه عدم جوازه ያልበቃበት ምክንያት انه ነገሩ ይሄ አቀራር አይነት يهمو ያጠራጥራልና ነው ان البسمله بسمله من اخر السوره የሱራው የመጨረሻው አንቀጽ ነው የሚልን ጥርጣሬን ያመጣልና ነው አሉ استعاذና በስመላን በተመለከተ ሼኹ እዚህ ላይ ያቀረቡት እነዚህ ናቸው የተወሰኑ ነገሮችን እንጨምርባቸው استعاذ ሁክሙ ምንድነው የሚለውን በተመለከተ جمهور اهل العلم አብዛኛው የእውቀት ባለቤቶች استعاذ ቁርአን ለሚቀራ ሰው مستحب ነው የሚሉት እና عطاء ابن ابي رباح እና ابن حزم የመሳሰሉ ዑለማዎች ዋጅብ ነው እስከ ማለት
ደርሰዋል ለዚህም እንደማስረጃ ያቀረቡት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ فإذا قرأت القرآن ቁርአንን በቀራህ ጊዜ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ይላል እርጉም ከሆነው ሰይጣን በጌታ በአላህ ተጠበቅ ይላል ስለዚህ አምር ነው ትእዛዝ ነው ዋጅብነት ነው የሚያስይዘው ይላሉ ጀምሁሩ አህሊ العلم ደግሞ አይ ዋጅብ አይደለም ሙስተሐብ ነው ከዋጅብነት ወደ ሙስተሐብነት የሚቀይረው ነስ አለ ማስረጃ አለ ይላሉ ለዚህም እንደ ማስረጃ የሚያቀርቡት አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ የዘገበው አንድ ሐዲስ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ተሽፍና አደረጋቸውና ከዛ ራሳቸውን ከፍ ካደረጉ በኋላ ፈገግ አሉ فقلنا ما اضحكك يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ምንድነው ያሳቀስ እንላቸው قال انزلت علي انفا سورتنا አሁን ላይ አንድ ምዕራፍ በኔ ላይ ተወረደች ያሉ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر የሚለውን አነበቡ ይላል እንግዲህ እዚህ ላይ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲዓዛ አደረጉ የሚልን አልዘገበም ስለዚህ እስቲዓዛ ዋጅብ ቢሆን ኖሮ የአላህ መልእክተኛ መጀመሪያ እስቲዓዛን ይቀሩ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ሙስተሐብ ነው የሚለው አቋም ራጂህ አመዛኝ ነው ማለት ነው የእስቲዓዛ ቃላቶችን በተመለከተ ብዙ አይነት ቃላቶች አሉ ከነዛ መካከል ታዋቂው أعوذ بالله من الشيطان الرجيم የሚለው ሲሆን ሌሎችም አሉ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه የሚሉ አሉ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ሌሎችም ብዙ አይነት አቀራሮች አሉ ብዙ አይነት አባባሎች አሉ እስቲዓዛ ድምጽን ከፍ አድርጎና ዝቅ አድርጎ ከመቅራት አንፃር ቃሪው ብቻውን ከሆነ የሚቀራውና ወይም ደግሞ በጀማዓም ቢሆን ድምጹን ዝቅ አድርጎ ከሆነ የሚቀራው እስቲዓዛንም ዝቅ ማድረጉ ይወደዳል ለብቻው ከሆነ ሰው ከሌለ ደግሞ የሚያዳምጠው ከሌለ ድምጹን ከፍ አድርጎም ቀራ ዝቅ አድርጎም ቀራ ዝቅ አድርጎ እስቲዓዛ መቅራት ይወደዳል ሶላት ላይም እንደዚሁ ጀህሪያም ይሁን ስርያ ሶላት እስቲዓዛ ድምጽ ዝቅ ተደርጎ ነው የሚቀራው በጀማዓ የሚቃሩ ከሆነ ደግሞ በዙር የሚቃሩ ከሆነ ደግሞ ጀማሪ ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ ድምጻቸውን ዝቅ አድርገው መቅራት ነው ያለባቸው أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በተመለከተ أعوذ ማለት አልተጅኡ ወአዕተሲሙ ወአተሐሰኑ ቢላህ ማለት ነው ወደ አላህ ተጠጋለሁ በአላህ ተጠበቃለሁ ከአላህ ህዝነት የተባረረ ከሆነው ሸይጣን ተንኮል አደጋ ስቃይ ጉትጎታ በሱ እጠበቃለሁኝ ማለት ነው